Vuka udle, ngiyajabula kwetfulela sinkwa lesi-fresh sasezulwini lesilivi laNkulunkulu wakho, nemdali wakho, nemsindisi wakho. Encwadzini yaJohane sahluko 1 verse 35 sicale khona. Ngakusasa futhi Johane abeme kanye nebafundzi bakhe lababili. Wabona Jesu atihambela nje wathi, "Bukani, nalo liwundlu laNkulunkulu." Bafundzi lababili labamuva nakakhulumako besuka balandzela Jesu. 38 Jesu wathi uyagucuka wababona bamlandzela, wababuta wathi, "Nifunani?" Umbuto lomcoka lo, nifunani? Bamphendula bathi, "Rabi," lokusho ukuthi mfundzisi, uhlalaphi? 39 wabaphendula wathi, "Wotani nitewubona." Ngako-ke base bayeda bafike babona lapho abehlala khona. Bahlala naye ngalelo langa, kwakungaba li-hour lesine ntsambama. Uma ngabe benginganika sihlokwana emagama lengitawukhulumela kuwo kuleli langa noma kulamalangana ngemagama lathi kwatana naJesu noma kwatana naNkulunkulu. Sengikhumbula Jesu makakhuluma ukuthi abanyenti bayawufika kuye bathi, "Nkosi, thine sasenta naku, senta imimangaliso lokwa nalokwa." Jesu uthi uyawuphendula athi, "Sukani kimi, nine bendi balokubi, angizange senginati." Bewungake uthandaze yini ngaphandle kwekucela? Kube bekungasiko ukuthi umuntu unetidzingo ngabe wena nami siyamati yini lo Jesu? Bafundzi bekucala lesibabonako balandzela Jesu basetha sibonelo. Johane makam-introducer Jesu akam-introduce njengemuntfu wemimangaliso, kepha introducer njengeliwundlu laNkulunkulu. Labafundzi bekucala lesibabonako mabeva kutsi naliya liwundlu laNkulunkulu baba ne-interest, bafuna kumlandzela. Angikendi tingwa bathi nje ake simlandzele, angikanzisi tinhlanti, angathulise emanti, bathi ake simlandzele. Mabasondzela kuye Jesu uyababuta uthi, "Nifunani? Nifunani?" Njengalo ngishito ekucaleni, ake kube inhlito yakho kuthi uthi, "Nkosi, ngifuna nje kwati wena, nifunani, ufunani?" Babuta baphendvula bona bathi, "Rabi, uhlalaphi? Uhlalaphi?" Uyati mawune-interest ngalomunye umuntfu ngetulu kwekuthi utakwentelani, sewuke nje ube ne-interest ngalomunye umuntfu, hhayi ngekwe-pressure yetidzingo takho. Kucoca nje nemuntfu umbuta uhlalaphi. Sengiyamcabanga nje uNkulunkulu, ngiyati ukuthi uNkulunkulu umdali welizulu nemhlaba, ungumoya, kepha nje kucoca naye. Nkosi, udlani kepha wena Nkulunkulu? Udlani wena Nkulunkulu? Ugcoka size bani yeNkulunkulu? Utsandza yiphi i-drink? Utsandza kuphi kwekunatsa? La yinhlitiyo, ngizama kuveta inhlitiyo, akukho pressure yokuthi Nkosi ngentele naku, Nkosi ngentele naku, kepha kunenhlitiyo nje yokuthi Nkosi, uyati ngisafuna kungenela umgwaco ngikulandzele kuze ngitokwati wena.
Jesu lomkhulu, kumbe lesi simshumayele kanengi nalesithandaza kuye kanengi, nguJesu lekumele ende nako, nguJesu lekumele asiphilise, nguJesu lekumele asipromote, nguJesu lekumele asivikele, nguJesu lokwa nalokwa. Hayi, ake sesiphole, siphumule, sithi Nkosi, sifuna kwati wena. Bonga-ke sewuthandaze yini umthandazo lode sicelo kuleli langa kumbe noma nje kuleli viki, sewubone ukuthi uchubeka kanjani. Uthandaza umthandazo lo ngenasicelo, umthandazo lo khomba ukuthi Nkosi, ngifuna nje kwati wena. Kube ngathi uhlethi naye wenebe, akukho pressure, akukho la ujayele khona, awuthandazeli ukuthi kuphele kugula, uthi nje Nkosi, ngisafuna ukukubona nje, ngihlale nawe, ngikwati wena. Busiseka usathatha le ndlela. Amen.